Kaweta mo ke iki pe malo mo e tau te mau ai pongi whakawha koen. Pongi tūsi te whakiani aho wafulu mahiwa mahina ko ia ko September. Pe whatawangi pe o ku alo maari e pe mea kotoa pe me apina. Koen e tau kalowhiama ko ia ki he pongi ni. O kuto ia me tohi he pelu wahe ono uluaki. Te ulau ves ono uluaki ki hono tolu. He pelu wahe uluaki. Ves uluaki ki he tolu. Niriu ko ia pāki motua. Pe niriu ko ia pāki au wesi. Pehe ahono whakalea. Koe o tua ai ngai wholofola i mua i ngai kuonga kehekehe mo ngai anga kehekehe ki ngai tamai i kaupalo fita. Ko le wholofola he ngai aho ki muini ke ki tau tolu i hono alo. Ai a kone tuutuni ke a ana ngai mea kotoa pe. Ai na ne ngahi ai foki ai ngai mama. Koe malama i hono nau mo tatau au pito ene afio. Pia kone popo haki ai mea kotoa pe ake ne wholofola mahalohi. Pia ko hiri ene whai eia ai totongi he tau ngai anga hala. Pia no foi he ni mata o matau o fungani maalunga. Ko e kawenga e tau kalofia makoia o ahoni o pehene no whakarea. Ko sisu ai hua whalahi i kai hanoua. Hala hataha ke tatau. Hataha ke kākunga. Ko e le soni maari o ahoni he pelu uluaki vesi uluaki he tolu. O ku whenga i tangata hikitohi kai he pelu ke ne whakamahinoi. Ko sisu o ku maalunga ngi i he kaupalo fita. Ko e ngahi rea, pere ngahi rea te fita, pere ngahi keyword, o e tohi he pelu, ko whai rea ko le yangi, pe ko e maalunga, pe ko e ao niu. Aia kono uhi ngā ko sisu, o ku le yangi, he ngahi mea ko ia o e whakawa motua. Ko sisu o ku ao niu, ko sisu o ku maalunga ngi he kaupalo fita. Pea koe whenga e tangata hiki tohi kai he pelu, ke ne hanga teke ia sisu ke maalunga taha. He na e pore kau he pelu i he kaupalo fita. Pea ngahi vesku ia nā kulau pa ne whenga ke whakamahino, ko sisu o kulere ia ngeia, maalunga ngeia, o ku ao niua ngeia, o ku hirio, o ku hangeha whanako, wope ato sisu ia, i he kaupalo fita. Ko ngahi reo ko superior, ko peta, ko maitia, ko kreita, ko ne whenga ke whakahiki ia sisu. Ko sisu ai hua whalahi i kai hanoua. O ku hala hataha ke tatau, hala hataha ke kākunga. Ko e kaweinga ia e tohi he pelu, ko ne whenga ke whakahiki a sisu, o ku maalunga sisu ia i he kaupalo fita. Ko e ngahi vesu ia ngai lau, ko vesu ulaki o ne talamai, ko e o tua ngai wholofola ke tau ngahi whangahamai, he ani afi mo me kuohiri. I he kuonga kehekehe, i he ngai taimi kehekehe i he kaupalo fita. Ka pau na ke lau e whakawa motua ke whatonga, ai diarea ke iskeri, ke sere maia, ko hosea, ko siona. Nai wholofola o tua whakafohe kaupalo fita i ngai taimi me ngai kuonga kehekehe. Ka vesu ia hono ua talamai, ka kone wholofola he ngahi aho ki muini kia ki tau tolu i hono alo. Aia kone uhinga, kua ose kua ngai a kaupalo fita. Kua ose taimia na wholofola o tua whakafomo he kaupalo fita. He kaupalo fita koe kau whakahoko whono ia o tua ni whakahoko koe ia ki he kakai. Aia ka waha mea uwhimahi o tua ke rea ki hataha o whakafomo he kaupalo fita. Ka koe ngahi aho koe ki muini o pehe he vese no wā, kone wholofola kia ki tau tolu i hono alo. Aia ko sisu klaisia. Aia ko uhinga taka mahi ki tohi kua ngata ngawe o tua whakafoma he kaupalo fita. He na nau pore he kaupalo fita e kau he pelu. Kai whenga tamahi ke hiki mai e nau toka ngā ki ha sisu klaisi. Aia ko o tua wholofola mai he ahoni i a sisu klaisi. Aia ko ngāne i whakarea ko he ngai aho koe ki muini. Aia ko kupui se tesa kau pehe ko ngai aho koe ki muini. O gulau ia me tohi ngawe me hano wā. Ko sia ko ako e pentekosi pe huai ko ko la mare mano ni pe tu a pita o de pehe ko e me ne polo ofisa ya sioeri ko ba te alo la te sioeri ba hawo peso wa lu pe sioeri polo ofisa ta la uniao ki mua e ngai a fo ka o si e huai o to la mare ke ka kana ko to ape pe fa ka ka to he to ngai wa na wa lo ke i o lunga i a ko e pentekosi i he tai de huai ko to la mare mano ni pe tu a pita ne pe ko e me na de ke polo ofisa ko sioeri pe akure le foi periode ko in the last to ngai afka o si mai o a mai ke ahoni pe fola o to ngai afki muini ngai afka o si fra fo mai hono alo ai ko si su klaisi pe fa matala ko e ves ko hono tolu o hanga le ta mahi ki tohi o ni hanga fa matala ia si su klaisi ko le feinga ke mahino o malunga ia si su he kaupalo fita ko o se ngawe o to afka fo kaupalo fita ko ngai aho ko e ni fola o to afka fo mai ia si su klaisi hono alo. Porque vejo no tolu de pehe. Koe malama ia hono nau pe mo tatau au pito en afio. Ai kone uhinga, ko taimi koe na hako mai koa si suki mamani.
o hoko ko e tangata ko tau mamata ko kia sisu tau mai ko malama ya nau hai nau ko ya o tua pe ko tau au pito na ko tau mamata ko kia sisu o ngai ko rea ko pe like father like son ko sisu ko o tua to ko malama ya nau o tua pe ko tau au pito pe ya afia ko ke sia kia to ko taha o mata tau pe mo ne tangata e ki tau ko ne mata ko ke mo ko rea ko kupes ata ayo pene ko malama ya nau o ai ko sisu ko o tua ta ko hoko mai ko le fotua ki mai ko lori ma be nau ko ya o tua ta ko malama ya nau ta mai tatau apito en afio ta ko le popo hak e me ko to ape ak e flofola malohi o ko le popo hak ko le apo ayo ko le puke e me ko to ape universe ko ni ak e flofola ta ha ale o fa to ngai e pe ko he ta hi do hi ta ko flofola o tua ko le puke universe ko ni ko taim ke te hamusa e folofola ai o tua ki tua ko ni hola foi me ko tua pe ka pa e to e folofola ma ba be sia si ko hola ko e sia si he ko hui ko folofola o tua ko hanga up o ko le puke ko le po he me ko tua pe ka to e folofola o tua ma ba be family ko hola foi e family ka to e folofola o tua ma ba be fonua mo sia si da mo society ko ni hola foi me ko ya he ko hui ko folofola le puke ai me ko toa pe ko nga ulu takai holo ko mo ko ofo ko alu ke ha ko nga ulu he ha he folofola o tua o ku le puke me ko toa pe ai de folofola se ke ma ina ko ya ai folofola ko hui ko pe fogia ka sisu he ko o tua na hoko ya o folofola ai ko sio de ba ulaki mes no ulaki ma sio ulaki mes ko ya lo ta pa pa ko fa asko mes ko to lu ne pe he pe ko hi de fai ai to to ke tau ma ya hala pa no foi hadi mato mata o ko ya funga di malunga pe ahiri ade totongi tawang hala aku le hinga ki he kolosi ko e eventi ko na hapo ya kolosi ia ko mo oni ben e pekia ya sisu tana hoko fo eventi ko ya ko totongi e sisu ai tau mo ua pe ko totongi ko ya o e hana hala ko fo totongi ko ya hinga ki he wiki ai ko huia ai le fo hoko ya tem da ta fo no tata e kolosi he ko wi ko no tata ko ya le fai ko fo katau ai was ko hebe si hedi pe ko hiri ai de totongi e tawanga hala ko me ko na ko e kolosi ko de totongi e tawanga hala ai ko full payment ko ka ko hinga ai de it is finished it's done na hoko ko to e kolosi ko no tata ko ya me le fai ko tau totongi hui ulaki pita ba ulaki peso ta ba lo pe apostol ko pita na ke hui aki mo to mo ui tai au nga ak ata noa tala tupu ala no e matua kana hu ya ki mo te vesa mutahi wa ak ata ma onga o si sukalaisi i fakato nga yang na ya tau tala no tupu tala no tala tupu ala no hanga ko ni ko mau kiskis ko mau atalang ko tangalo mo hai fu na alo fa i tau mata pa de fu se ai fonua pe ko ma la ana ba de hopo pe de top tau he ya ai fu kupenga pe ko au na maulalo pe de tikere ha ko tala noa tala tupu ala noa ia na ikai ke hui aki moto e mau kisikisi mau atalanga mo tangaloa mo haifua ikai ko besta hahiwaka na hui ki moto be witimi ia aki ata ama onga si isu kalaisi ko foi mia kona hongo i he kolosi ko pekia ia si isu te tape hono tata he hono tata na ne fai ko e hui ko foi mia ko hui po witimi nga kono to whakatau whakafok ki tau tolu kono hinga na tau i he otua ka tau to ka tau hea i he anghala pe hoko mai a sisu ke te hao ha o te whakatau whakafoki tau to pa ke whakatau ko ia na i hoko ia i kolosi aia ke tafi hono taata o whai koe a whakatau whatau ngā ia nge koe taata ko ia mune whakatau ki tau tolu he ko inga ko tau veri ko tau mahu inga na i mahula ki he kola masiriba ko otua na ne mau e paanga mo i kola masiriba sa me ua whaama sinu uaki ko otua ko ne mau kotoa mea kotoa pe he universe ko ni ko i mamani ko ni mohono fonu mohono o wasi hova ia ko sa me ni manoa me sino tahawa ka mai ula wafi i whakapulu i he ve mo unga ha kei wahewa me sino wanu pe si hova o ka au e koula masiriba ko otua ko ne mau e koula masiriba me mea kotoa he universe ko ni na tatonu ke ne tatonu ki be koula masiriba ikai ko hui ko lau maharia mahulu hake ia i he koula masiriba pena e pau ke tafi no taata apa no taata na fe ai hui ai witim ko ia pe ko ne fe witim ko ai na stoton ki tau tolu i kolosi pe fa tau totongi pe tau fa tau fa mo ia ai ko me ko na ho i he kolosi ko pe ki asi suai pe tafi no taata pa ne fa tau fa tau it is finished ko nga ko kakata ko oskolava
It's done. Kamati haka patonga hivo ai whakaos kua besono tolu. Tako hina ni tatonga i taonga hanga ala pia no foi ha he ni mata o mata u koi o fungani maalunga. Ko hiri ai ngawe ke takutu kilalo malolo. Na tika ke malolo asi suya. Tika lawa mati wa hano malunga sino wanoa a pe si su. Amusia manupuna wa hano pununga. Pe amusia fokisi o hano kaku. O nau ngawe hano pehe a hoka na tofoke po iyo malolo. Kako e fuha tangata amu hala hamea ke olunga kiai. O hala hamea ke malolo. Hena tika ke malolo na nana ke ngawe pe. Kone ihe Kolosi talamanya le tukhan hono lau mare pia pekia pa toki mapelu hono ulu kone toki malolo ya aya kone malolo ku haku os engawe ko hinga le ma it is finished ko os engawe pa malolo fakatupe o tua universe ko ni fakatupe a ulaki a hono ko a hono fitu talamanya le malolo ko hinga le malolo o hinga le malolo ko hela ia ka hinga le malolo ko os se mia ko to e fakatupu he ko os engawe ke malolo o tau toki malolo pe ki Kolosi ye hiri ene totoki tawanga hala pe ando fui forever he dibeto mata e funga ni malonga ko hiri ai ngao e malolo o tau toki malolo he Kolosi ko hinga yo firma to a to ta ko be ke ha ke Kolosi ke ha o taria si su pa mo ta pa mo le fe lau o tau toki malolo he ka pa ke ha ke Kolosi ta la tu te ke ho ha tu te ke tulia e mali e mama ni ni he ke ki ba ka hanonga bo fi mali ka ore ba pe ku ha to ta ko to ke Kolosi ye hiri ene pekia totomi pa le pe mai le po osko lava talamai le pa ko le tangutu ne he di to matau o tau toki malolo he tai no tau hawa ki he Kolosi ye funga ni malonga pe ke feinga ta mahi ki to ke mahino ko si su ku malonga ta he kau palofita ko ngata kau palofita ko si su ku le ya nge saya nge ko de folo mo de puke me ko do be universi ko malama i hono na ko o tua ia tau mamata ke na o tua ia te ia ko ni hau o fai ha ai totongi ko totongi ta do esi ko nos famoi ki ta do esi famoi ma fakasino famoi ta lau mari para ta bo ki ta do o totongi he Kolosi full payment o awia ko ngai pala mo ko fita da mo ya ko finita ta bia au ko ngai bia au ka hono mo ni ko totongi ko totongi ta Kolosi ko famole ko sta bo ki ko famonu ia ko bia ta ko ta hau ki Kolosi o tali fe lau na fai esi ma ki ta tolu pe hanga le he o tua o foka foka monu ia mo ta po ke o tua ke ho mo wi pe hiri ni ngawe pe ha ta no foi fo le he di mato mata ta mai ko hiri ngawe ko malolo wa o malu nga pe mahu nga pe ilo nga sisu o ku hanga ha pana ko tu ai o pe ko sisu o ku hao ni wa sisu malu nga ka palofita he ko sisu ai wa pala hi kai hanoa o ku hala ta ke tatau hala ta ke kakunga osia ni totongi e tawaka hala he Kolosi pe ko no foi foi ni ba to mata ko ia ko tamai ko blok pia ke afiona ke hanga mo ta pe ki to ta ko to ape pe to mo ke mo fa to ngai ko si su o ke mahulu ko he me ko to ape o ke malunga ko he kau palofita pe mo fa fita ia ke afiona ke ta ta pe mo ko ia wa falahi pe mo fa malo ko mo ha tu ape pe ke lang ia pe afiona ya si su Christ ko alo ko ia mo fa mo amen.